Ditaba ka puo ya Sesotho kanaleng ya bobedi ya lekgotla la kgaso la Afrika Borwa Moira o amohela re tsamaya mmoho le Augustine Letlalo ha re dithakgole ka o lekola tse itlhommeng pele. And the stakeholders that are busy with it, they have not yet completed the investigation. We hope that as soon as they are done, then that information will be communicated accordingly. Baahi ba 95 ba Libya ba neng ba le kampongo eo ho belaellwang e le ya boikwetliso ba sesole ba kgutliseditswe hae. Se se diragetseng ke so se se botlhoko thata go bona sepetlele sa molao se palwa ke go thusa motho o ileng gore o ile da fo thusho. Lelapa la habo lesea le hlokahalletseng sepetlele sa Hartswater se Northern Cape le re le hloka dikarabo ka ho hlokahalla ha ngwana bona. Baahi ba 95 ba Libya ba neng ba le kampong eo ho belaellwang e le boikwetliso ba sesole White River Mpumalanga ba kgutliseditswe naheng ya habo bona. Baahi ba 95 ba Libya ba fihlile naheng ena ka kgwedi ya Mmesa mo ba ileng ba bonwa ba ntse ba ya hodimo le tlase diterateng tsa Masoi Mpumalanga le ho ithabisa dithabeneng tsa lehae. Ba ile ba tshwarwa ka diqoso tsa ho hadikela molao wa tsa bofalli mo leqwetha la bona le la kopa hore diqoso tsa bona di mpe di qhalwe mme ba kgutlisetswe hae. We spoke to them there and they're very happy and they want to get back to Libya as soon as possible. They have been treated okay. They miss, you can hear them looking for cigarettes and the food is not as what they wanted, but I think they're happy so far. Lefapha la ditaba tsa lehae le netefaditse hore mmuso wa Libya ke ona o lefelletseng ditjeo tsa leeto la sefofane. They are scheduled to leave South Africa from the Kruger Mpumalanga International Airport this morning in a flight that has been paid for by the Libyan government. I wish to commend the Home Affairs officials and other law enforcement officers who work tirelessly to ensure an expeditious processing and deportation. We will continue to deploy all resources at our disposal to ensure that South Africa's immigration laws are respected and observed at all times. Ka ho le leng sepolesa sa lehae se ntse se fuputsa beng ba sebaka sa boikwetliso bo ho belelwang hore ke ba sesole. The chapter with regard to the ones that were conducting a training and the owner of that place is still ongoing, where the people that are conducting this and the stakeholders that are busy with it, they have not yet completed the investigation. We hope that as soon as they are done, then that information will be communicated accordingly to members of the public. Kampo ena e ho belelwang ile ya boikwetliso ba sesole e kwetswe mothating ona. Setsibi sa makgotla metse ngaka Halan Klute o re ke phoso e kgolo mmusong hore ebe makala a ona a kolota bo masepala dibilione tsa diranta. Mahlo ohle a tla be a shebile sephetho sa ditlhahlobo tsa bo masepala ba 250 a na le metsisupileng ka rana ga tlaleho ya bona e tla be tekwa parlamenteng. Karabelong ya hae e ngotsweng letona Inoko Godongwana o ile a hlalosa hore mmuso o kolota bo masepala diranta tse dibilione tse 18.6. There are 70 municipalities, 70, that themselves have indicated that they are concerned about their own financial health. They see that they are delivering a net deficit on operations in that they are generating less income than their expenses. Salga ire ka kakaretso bo masepala ba ne ba kolotwa diranta tse dibilione tse 347 mafelong a Hlakubele selemong sena. So if municipalities are unable to collect from business, households and also from government, it impacts on the municipality's ability to execute that plan, meaning extending the delivery of services to communities. Setsibi sa ditaba tsa makgotla metse se bontshitse ngongoreho ka mokitlano wa mmuso ho bo masepala. Municipalities rely on funding to be able to continue to deliver services to communities. It also says something about the revenue collection strategies of spheres of government, and it's also an indictment of the entire governance system. Salga ire sebedisa dikamano pakeng tsa mebuso ho ipiletsa mmusong ho lefa mokitlano wa ona bo masepaleng.
Komiti ya naha ya sebetso ya ANC e etetse KwaZulu-Natal ka mora ho sebetsa hantle kapa ho se sebetse hantle dikgethong tsa naha le tsa diprovinsi. E kopane le makala a mokga Pietermaritzburg kajeno mme hosane e tla fetela Durban. Our objective in coming here is to talk to the leadership of the ANC, both at provincial level, at regional level, as well as at branch level. And that's precisely what we are doing. It is a whole effort of doing a proper analysis and review so that the ANC can be renewed and strengthened. It is only when we have a renewed and strong ANC that we will be able to execute our tasks that are encoded in our manifesto. Mui ha re khutla papatsong re o tshwaretse ditaba tse reng letona la lefapha la bophelo Free State le re boemo ba tshebetso lefapheng e ntse e le engwe ya diqholotso tse kgolo tse hlokang ho rarollwa ka potlako. Mui ho keteka kgwedi ya basadi kajeno re buisana le mosadi eo re ikotlang sefuba ka ena ka mesebetsi ya hae ka hara setjhaba le ho fufisetsa folaga ya Afrika Borwa ho dimodimo dinaheng tsa matjhaba ka bonono le botjhaba ho tswa Mangaung Bloemfontein e leng Nthabiseng Jaros Jafta. Nthabiseng re o amohela ditabeng tsa rona tsa Sesotho. Ke a leboha mane le ba sebeletseng ho tswa hae madume. Re a leboha ngwaneso. Ha go tshwane fela ebe o ka re fa hore Jaros ke mang le kabelo ya hao hara setjhaba. Nthabiseng Jaros Jafta ke mongodi, ke mohlahisi, ke mophatlalatsi wa dibuka, ke motho ya sebetsang le batjha haholo eleng baithuti from high schools, from universities, but haholo matsatsing in the university space. Mo leng hore re ruta ka tsena tsa bongodi in our African languages. Jwale ke sethothokisi ka bonna, ke a ngola, ke a phatlalatsa, ebile ke ntse ke fana ka all these skills batjheng ba rona. Ngwaneso, ebe tjheseho ya bongodi e susumeditswe ke eng kapa ke mang mohlomong mme ke molaetsa o feng o hangata o fetisang? Molaetsa o nka o fang ba ntse ba thuthuwa ka nnete ke hore wa tsa bongodi kapa tsena tsa botaki tsa bonono hantle hangata ke mpho tjhe o ka yela sekolong ho ithuta tse ngata ka yona ho ihodisa fela re phetha thomo re mona re tlo hodisa setjhaba sa rona, re tsoseletsa setjhaba sa rona, re tsoseletsa maleme ya rona, re ngola re tsoseletsa tsena tsa rona tse neng di patuwe kgale mme re na le mosebetsi o moholo re bonang o re tlametse wa hore re tlameha re kgabe ka maleme ya rona hore na re ke dipina re a ngola hore na ke dithoko kapa ke dithothokiso re a ngola re iphumana re tsamane le mosebetsi o moholo wa hore dipuo tsa rona di seke ke le kgale di iphumana le tsona ho thwe di kile di a buiwa empa re tlameha re di kenye tshebetsong di sebetse di phele di phedise batho. Ke leeto le utlwahalang e le thata e le ka nnete fela ke diphephetso dife tse o thulanang le tsona Jaros? Ke diphephetso di-challenge ke diphephetso dife tse o hangata o atisang ho thulana le tsona? Diphephetso wa tswa ha o le bongodi o ngola ka pebile o phatlalatsa nako o ngolang ka yona ke nako o iphumanang o le mong ka yona ke nako e batlang wena bongong ba hao kelello ya hao maikutlong a hao o shebane le sena o tobane le sena se leng hore o batla ho se ngola fela ha o so ngotse buka e setswile phahlalla ditswe phephetso tse kgolo sa ntse le ho fumana dimaraka phephetso tse kgolo sa ntse le hore na dibuka tsena kapa dingolwa tsena tsa rona di fihla jwang setjhabeng distribution channels
re fihla jwang hore batho ba tsebe ka tsena tse re di ngolang e ba ngolla bana o fihlella jwang bana ba ngollang bona e ba ngolla batho ba holo ba hokae o ba fihlella jwang jwale taba ya ho kena dimmarakeng e santse le phephetso haholo ha re ngola ka maleme ya rona hobane ke nahana le ha o ka nahana fela hore ka hara di baka tse rekisang dibuka ke nahana o ka fumana dibuka tsa sekgowa bongata ka mekgahlelo di hlahella ka nako e kgolo le nyane di le ka sekgoweng jwale ha re hlaha ka tsena tsa rona santse le diphephetso hore na tsa rona re di fumana kae fela ho ntse ho le jwalo ho ntse ho na le batho ba ntse ba leng hore le mafapha ka nnete bo di-library jwalo ba leng hore ba ntse ba tshehetsa fela e santse le phephetso e kgolo. Jwale hangata basadi re bona re le batho ba sa tshehetsaneng batho ba sa phahamisaneng jwalo ka wena o sebetsa le basadi Jarosa o ka reng ka maikutlo ao kapa mohopolo o Mohalona ha mo tle o tle o re jwalo ka ha re le basadi re tsejwa ka hore ha re tshehetsane ha re phahamisane jwale wena o reng ka mohopolo o hoba hangata o bontse o sebetsa le basadi ba bang weso wa tseba nahe ke mabasotho ke mmathaho ha hona re nka se tsamaisane le ho ka se phamiseng motho wa mme bohlahiseng ke na le production ya tikeleng ya basadi fela mo re phamisang malapa rona jalo ka batho ba bomme mosebetsing mo ke sebetsang teng ke potapotile ke bonkgono ba bangata fela tshele bontate moholo ntse ba le teng ba leng hore le nna ke ntse ke nyanya ho bona hore le nna ho bana ba ke fitisetsang ho bona ke fitisetse ho konyantseng jwale dibuka tseo ke di ngolang re a collaborate le basadi ba bang re a phatlalatsa le basadi ba bang ke mekgahlo e re thileng e mengata ya basadi ba bang hore fela re tshehetsaneng re holeng mmoho jwale ha ke na monyetla wa hore ka nnete nka bua diphephetso tse kalo mo ho leng hore nka iphumana ke re batho ba bomme ba na le diphephetso tsa ho sebetsa mmoho re lebohile haholo wena ngwaneso re lebohile haholo mme re pele ya pele mui eo ebile moeti wa rona Nthabiseng Jarosa Jafta a netefatsa hore e fela basadi e le tau dimesana. Ha re hatela pele letona la lefapha la bophelo Free State Monyatso Mahlatsi le re boemo ba tshebetso lefapheng e ntse e le enngwe ya diphephetso tse kgolo tse hlokang ho behwa leihlo le ntjhotjho. Lefapha le behelletse ka thoko diranta tse dibilione tse 13.7 karolo e kgolo ya tekanyetso tsena ya dibilione tse 5.8 e tla leba dipetleleng tsa ditereke. Meralo ya motheo ka hara lefapha e fumane dimilione tse 700 hara tse di. Letona la lefapha lena profenseng le tobokeditse tlhokeho ya ho matlafatsa tsamaiso sena e le ho beha boemo ba tshebetso mo boloketseng. Tsela tsa tshebetso kapa tsona di-systems hona le mo di sa sebetseng hantle ka lebaka la hore tse ding tsa dipetlele ha di na botsamaisi bo ka sehlohong e leng di-CEOs mme re ntse re shebane le taba eo ebile re dumellane le treasury hore re tlo phatlalatsa dikgeo tseo. Mahlatsi o re ba motjheng o nepahetseng mme se ba saletseng ke hore ba ntshetse mosebetsi pele le ha o le jwalo kgaello ya basebetsi ha se taba e ka tlodiswang mahlo fela. Re buisane le treasury hore batle ba re thuse ka hore re tlatse dikgeo tse teng mme ke na le tshepo ya hore dikgeo tse sentse di beilwe ka hara platform ya rona ya e-recruitment ha jwale di tla fokotsa ho fihlela sebakeng se itseng. Mahlatsi o re ntlheng ya pele ba lokela ho beha boemo ba tshebetso sebakeng se loketseng le hore ba etse hloko ho imelwa ha bakudi e leng se bakang hore ba ntshetse bohloko ba bona ho basebeletsi le basebeletsi ho bakudi ka mokgwa o tshwanang. Ke Konelo Lekgafola, ditaba tsa SABC, Bloemfontein. E se e le kgwedi jwale moshanyana ya nang le selemo le dikgwedi tse 9 a hlokahetse sepetleleng sa Hartswater se Northern Cape mme lelapa la habo le hloka dikarabo. Ba lelapa leo le kgarogileng dipelo
ba re ba utlwisitswe botlhoko thata ke tsela e ngwana wa bone a tlhokafetseng ka teng. Rraagwe ngwana o dumela gore ga nka bo ngwana wa gagwe a filwe tlhokomelo e nepagetseng nka bo a santse a tshela. Se se diragetseng ke so se se botlhoko thata go bona sepetlele sa molao se palelwa ke go thusa motho o e leng gore o ile da for thuso. Khumo o amogetswe kwa bookelong jwa Hartswater ga kgwedi ya Seetebosigo e ne e tlhola malatsi a le 8 mme o tlhokafetse morago ga malatsi a le 5. Lekepe a re mmagwe Khumo ga a kgone go amogela seo se diragetseng. If re itse gore bothata ba gage e ne le eng nka be re kgonne go tsaya dikgato tse dingwe mara jaanong ka gore ba re feitse and then nna ke ne ke tlhola ngwana ke twice a day ko hospital a dutse le mama gage bana ba le rude towards nna every day ha ke tsena ke go tlhola ngwana ke but ba sa dire sepe so go ra gore le nna ke kgonne go safara even before my son died bana ba nsafarisa emotionally because of ke ne ke dula le ngwana oa. Lekepe a re o tlile go tsaya dikgato tsa semolao go sa le jalo tlhogo ya ditlhaeletsano kwa lefapheng la pholo mo profenseng ya Northern Cape Lulu Mxekezo o reteletswe ke go neelana ka tshwaelo mo morerong ono. Tebogo Msimanga, dikgang tsa SABC mo Pampierstad mo Northern Cape. Sepolesa sa KwaZulu-Natal se letsolong la ho batla babelaelwa bao ho tlalewang ha ba bolaile banna ba siletseng ka ho bathunya mekhukhung ya section V6 Umlazi Maobane Bosiu. The victims are known, they've been identified, but the suspects, they're the ones that are known at this stage. We are trying to put together intelligence, like I've said, to ensure that we locate their whereabouts, we find them and take them to justice. The victims have been identified. We know that 3 of the victims were tenants at the place where they were killed. One was the landlord, and also another man was killed with the landlord. And on the pathway, they were leaving, they also shot another man. So 6 of them were shot in the same place and they died at the scene. The problem stems down to the easy availability of firearms. There are so many guns in the hands of wrong people in the communities. That's why we have all these shootings every now and then. Ke phetho mui re tla boela re teana ka laboraro ka hora ya borobedi fela e ba le muifo wa ditaba tsa Setswana ho sane ka hora ya borobedi Pulipi boya latela khotso.